Kanonies in Afrikaans fietstal have 7 dat Isabisi 3 gesien word. Dat Isabisi 3 gesien word. En dit by op kyk hulle op 6 staan is. Op 6 staan is. Op kyk hulle op 6 staan is. En dat word deze filosofie kan ons steeds vanmiddag gaan op half 7 gestaan is, dan is in Afrikaans kyk. Kan ons steeds van Vrydag gaan half 7 gestaan is op Isab, half 7 gestaan is, dan is in Afrikaans kyk. Die bedoel nog steeds nie geraak nie. Dit is in Afrikaans skep dit dat Vrydag aan 4 Julie half 7 terug na kyk hulle.